Рәхмәт. Манда әбірейнің баянысты үпкәліп қайтып кеткен дегенлері. Менә мен заменаға келді. Қоя кетті соң әлі ол өзі. Манда ақша мәселесін решать етіп қойырға керек. Жоқ, сразу сөйлешмесем потом бермейлер. Мен бұл айттығы өзім көп сұрамайым. Жыр арасында су ішіртіп тұрсаға шол жете меңа. Әлі тегі концерттан соң бірер бәлі шашатсалар вообще шиғырлар сөйлей башлы. Сізге де сөйлеп көрсетейім өр яңа өзімді шиғырлы. Давай тұғыр қол шабылаға керек. Рахман. Тұрмыш турындағы шиғыр бик серьезный, күләсі түгіл. Ну, күләсі түгіл дейдім бетін. Күту ері ауыл бұлынында 62 сайыр бір өгес. Ну, күләсі түгіл дейдім бетін. Міне бүлдірдегі зенде оңадан башысы болады. Күту ері ауыл бұлынында 62 сайыр бір өгес. 62 қатын бір өзіне бүтінісін көре бір тегіз. Бүтінісін жайлап, барлап ері, кетіртмей ол бүтән өгізді, тирәйінде башқа бір хайван жоқ. Өгізгіне ликтір мүгізді. Мына мұнда құлшап сағызда болайым апшей. Рахмет. Мен тегі өзім шақармалай болсам да ауылға қайтырға яратам. Нәрсәгә мындай шиғыр яздым, потому что мен ауылға қайтқаш көту көтәргә яратам. Менә өлеп көтәргә яратам, мен шул көтүне менә прямо обожаю. Менә иртәнге сағат 6-да чыгып отырам капкаты менә и көтәм көтүнең кайтканын. Икиш белән генә кайта көтү, менә минем анда авылда бабаем яши. Ул менә гармунны бик каты ярата инде. Ул миңа гел әйтә торган, улым ди, кайтканда гармуныңны онытма. Үзең кайтмасаң кайтма, но гармуның кайтсын дия торган иде. Менә аның бик яратып җырлый торган бер җыры бар. Теге Габдулла Тукайның тау башына салынгандыр безнең авыл дигән шигырьне беләсезме? Менә шул җырны яратып җырлый иде, ул менә шул җырлап күрсәтәсе килә сезгә. Менә ул иртәнге сәгать 6-да чыгып утыра капкаты менә. Мине янәшәсенә утырта, и шул җырны суза. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Шуннан тегенең кәҗәсе самаган искә төшә. Кирип китә кәҗәсен савырга, бер ярты сәгать буе шуны кәҗәсен сава, аннан соң ярты сәгать буе сөтен холодильникка урнаштыра, чыгып җиткәнче 1 сәгать була, тагын утыра да тагын суза. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Шуннан әбиләр әкренләп кибеткә чыга башлыйлар. Булар шуның белән сөйләшеп, гәпләшеп, продукция күпме арткан, күпме квартматы кемгә килгән бөтен сөйләшеп бетергәнче тагын 1 сәгать уза, тагын утыра да тагын суза. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Сез миңа карап отырмагыз, мин вакыт суздырган гына чыктым, әбиренең киенеп беткәнен көтәм мин. Но минем бабай аны булайрак җырлап бетерә иде. Тау башына салынгандыр безнең авыл, авылыбызда яшәп кенә ширде бавыр дип бетерә иде ул. Рәхмәт. Инде хәзер теге үзем консерваториядә укыгач, сезгә бер классик уйныйсы килә. Фридрих фон Браух Штраус Иоганнович Себастьян Темай язмыш. Шәшкәм дия идем, назлап сия идем, гелмилекке булырсың дидек. Язмыштан югызмыш, шулай бара тормыш, айрылдык бер көнне син киттең. Узды ничә еллар, сынды күпме куллар, язмышлардан узып булмады. Күпме батаннарны шимет итсәм дә мин, күңел бары сине
Ойлады, 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 сені ойлады. Здорово, братва. Братан, кім де айт, сразу таратам. Ну, бақаға бір кіші дәт емей. Ол сені мұна тиірлік орнында қалмаған болайынды. Жохаман консерваторияның аспиринтурысында оқисың ба? Жоқ, енді оқып бітірдім, қазір ішлейін. О, қайда? Репетитор болады. Пипитер болып? Жоқ, тамамысың пипитердан біраз бұса да. Ну, кішісіне қарап енді. О, молоток. Сен өзіңді қаман шол кіші талау білен шығырланасың бұға еме? Ну, как обычно, это, братан, стабильность, признак пацанства. Нешек бұлай постоянно кіші тала беріп бірді отыртмейларсың сені? Братан, ну, официально шлибіз. Официально? Да, ИП, печать, тудым-судым, короче. Нешек боласың о? Банок аштым мен, братан. Банок? Да, банок аштым. Вот электрошокларына счетчикқа отыртайым. Ашылу кішілеріне просто процентқа официально отыртам. Ну, банкыңның есемі нешексің сені? Слышишь, да? Е, сызық, блан, банк. Е, сызық, блан, банк? Да, Е, блан, банк. Е, блан, банк? Да. Ишеткен бар? Серьезно? Түнне менің арттан кел шол банк есімі білек шықырып қалалар. Ничего себе. О, менің банк, братан, запомни так что. Ну, сен банк ашқа сеңа бейті нәрсегесің. Хобби? Хобби? Да, вот сен буш уақыттан ештейсің. Ну, мен теш білен теге. О! Мен бәйлейм. Бәйлейм да атам. Көпірден. Сен нормальный бір пацановский күйінерға үйрендің мұсың? Көптен үйренді менде пацановский күйінерға. Давай. Тал берісі, талларда. Тал берісі, талларда. Пацаннар тәмәке тартмай, пацаннар спортзалларда. Молоток, братан. Давай продолжай. Ağideller dolkanılana, komulana. Ağideller dolkanılana, komulana. Tünü boyu oramlarda patsanlar pitohlana. Че? Үнде петухлана, чё поешь? Ну, бітінде әтәштәне деген сөз рифмаға туры келмей. Сандуғашым ойшасың ма, киптейінде күлләрің. Сандуғашым ойшасың ма, киптейінде күлләрің. Күбірәк шәйнәліп отырсаң, самасырда күмәрмін. Извиняюсь. Үзгәргәнсің әлісің, братан. Рәхмәт. Чо рәхмәт, абарзел күру. Әлі құрқып қыра тұрайын менен. Помнишь, бірсінде мен сен патентен бір қышқырғаш Оспанға жібердің, Анасы сол жүргіш шалбары біле қайтып еттің еңе. Мен бүгінде шол шалбар біле. Чо, кепті мұсың? Қатты. Айзат, сені тегенейді, счастье полные штаны. Естелік. Сувенир. О, айда чумит про счастье, Бәхіт тұрынлам. Давай. Керек түгіл алтын күміш, керек ми тәхілі. Насып етбізіне Құдайым пенсия бәхітіне. 100-ге қадір ешік достар дәулет бізден күлмәсін. Медведевлар пенсияны йылы-йылы түләсін. Алар пенсия көтә. Заметим, пенсионерлар қыл чапмады. Ол теге законға қол қойғаш қашан шығып бітіріп болмай кәйін ол пенсияға йылында ұзын айтқандар үйінен нешік шығарды.
Братан, бір жылма сені досрочно шығаралар. Да? Да, мынды кеуді білән, ты чё уж? Вот сені пенсия ақысына еші алырсың мекан? Вот это вопрос, братан. Сен алай дейме? Мына менің әби пенсия ала, меңа жейді. Әбиге жетмен, о меңа жейді. Братан, біреуге де жетмей. Поэтому все подрабатывают. Шабашка, тудым-сюдым, короче. Ник сен де подрабатывать етесің мені? Ну я сенбей, надо же как-то выживать. Ник сенің шабашқың мен дейсің? Вот, сен давай у меня менеджера пусть там лучше. Давай. Давай. Әкірінгіні сездірмейші мен түн жеткенін күтім. Бүтін кіші йықлап өткәш мен тәгәрмәшләр сүдәм. Қарыдаямысың ерегін тәгәрмәш сүткені шақта. Форточкадан ақырсалар арттан бәрі қой шақта. Опасный сенің іші. А кому сейчас легко, братан? Өз машинам болмағаш кішінекін тала бересің. Ой, давай, не надо, ладно. Өз машинам болмағаш. Помнишь, мен бірсінде девятка алдым, а? Ну, как алдым? Ну, отработал еді. Менен. Адынды қайтардым ишанлар. Шестеркі қайтардым. Сенға девятка туры келмей бетінде ол. А че шестеркі менға туры келемі? Исімі өк туры келе. Даже сенің шекілі вот дүрт көзілі ябық, сыпық, ұзын. Зато біз о шестеркадан пацанар білән такую точилу сделали. Занизили, короче. Ішіне өң жидік шекіріп отырған шөбөлташқа занижаться ете ол? Зато көк мы дискотекаға үйірдік, а? Помнишь? Ансайын бәтейді. О, давай, ненде музон қуяйық әлі біз тігі неден мафоннан. Тігі кассетный данный ма? Едем в соседнее село на дискотеку. Клуб наш закрыт, потому что ураза, а у русских ее нету. Нормальный же был музон. Маржа қыздар әйбәті дейді. Слушай, маржа қызы дегеннен сен оның бірісіне ғашық табылдың түгілмісің әлі? Исмі нешеге әлі ана? Мария Ивановна. Точно, көкірек во, кәуді во. Бір-біріңізге тұры келіп тұра еді кезінде. Шилегіне көре қапқа шидейді. Қамырына көре ұқлауы деген. Жаришь, братан. Зато аным білі рәхәт еді, жел кірмей, яңғыр өтмей жылы. Ну да, хотя бы какая-нибудь польза была. Да, вообще, көңілі дейді, көңілі. Біз ұрыстар яғына шабайық, ұрыстар біздің ауылға келейік вообще. Ұрыстар бізге келелер еміне? Де? Ник ұрыс егіттері біздің татар қыздар района өрілермей, мен қоям білдім соң ол вақытта мен білмеймін. Вообще, что ли, ананда же историясы бар еді. Ник сөйлеп көрсе? Сен ойна, мен жырлап көрсе. Жырлайсың ба, дарға? Иван бір күн ғашық болды, татар қызы алсуға. Жетәкләп алып та кетті, арыш өскен басуға. Иван бір не сұрамайша, шешілді сузылып ятты. Арышның қылшығын сезмей, мәхәббәті бет қаты. Шоннан нәрсе болды? Шуннан комбайн келді дә, Иван үстінен өтті. Сентябрь ортасында ол орысны татар етті. Абу білмейді. Ауыр болған Иванға. Чё аорта, зато относаем на щитовуха, чё аорта? Братан, вопросы-то есть. Ну, айда. Ты это с кем-нибудь, мутишь, что ли? Кім біләм мен мұшу? Ертеңді, сүйеклерді там қалтырата тұрған бар ма, брат? Кім біласың о?
Есть что ли, говорю, принцесса лягушка, а? Йөри торган кыз турында сорыйсыңмы сен? Ну, я сен мен ята тұрғаны турында түгел. Ну ба, Опама. Миләүшә. Оу. Ну ул безнең йөргәнне белми пока. Это как так? Типа, кайшанда булса, теге туры килгәч, кызыл карлар яугаш, что ли? Яның йорты безнең каршыда гына тора. Безнең балкон как раз аларның кухня тәрәзәсенә карап тора. Менә кич белән шул балконга чыгып басам да, шул тәрәзәгә карап торам. Миләүшә үтеп китмәс микән, мине куандырмас микән дип телим. Әгәр дә юлларына үтеп китәкән, ышынып китәм, кабат үтсен, мине куандырсын иде дип телим. Төннәр буяны төшләремдә күреп саташып чыгам. Ну ты маньяк. На чё предложение я задумался, там встречаться туды-сюды? Ну, әзерләнә. Опа, как? Китап укый. Китап? Мастер обольщения дигән. Мастер обольщения? И что там пишут? Ну, мастер обольщения дигән китапта кызларны кызыктырасың килсә, башта матур итеп киенә белергә кирәк диелгән. Правильно пишут. Вот менә мин шул китаптагыча эшләдем. Так. Башта душка кереп тәмле исле дуру сабыны белән җуынып чыктым. Дуру? Әйе. Исән менә әле ул сабын. Ну, минем әби заманында аштан ашка йөреп хайран җыеп калдырган. Ну? Менә аның белән җуынып чыктым да шуннан киенә башладым. Так. Стрелкалы кара шалбарымны кидем. Опа-на. Ак күлмәк, Ништәп? бабочка тактым. Красавчик. Әби бабайның бер тапкырга киелгән лакированный туфлиен чыгарып бирде. Шуннан холодильниктан сыйыкма алып чәчемә сөртеп менә байтып күзгә карасам, нәкъ теге мастер обольщения китабындагы кебек булган, мен әле даже арттырып та җибәргәнмен. Арттырып та? Арттырганмын вообще. Теге чрезмерный мастер обольщения булгансың инде, да? Да. Кыскасы чмок. Вот мен сені күп үйретем, сенің башыңа кірмейді. Ну, алай ярамай бит инде, братан. Ну, менің сенің туйда гулять итәсе килә, бәйрәм итәсе килә. Мен даже сені хатыныңа багышлап җырда әзерләдем. Минем туйдамыни? Де? Минем хатынга. Ну да. Ну җырлап күрсә? А бүген синең туй, янәшәңдә бозау. Булай булгач мин вообще өйләнмим әле. Былай булгач өйләнә алмыйсың да әле син. Ул кеше туенда гына гүләйтергә рәхәт. Үзең өйләнә башласаң вообще штансыз каласың хәзер. Тоже верно. Ул сиха исеңдәме безнең бөтен иптәш егетләрнең туйларында ничә итеп гүләйтеп биргәннәр, ә? Да. Исеңдәме җырлап утырган җырлар? Да, истә. Исеңдәме? Исергәнне. Ялгыш кереп киттек ашка. Яшәп булмас төсле кебек иде. Мулла бабай биргәч башка. Айлы киштә бәйләндек без бер егеткә. Хәтеремдә мәңге калды аның сикергәне минем өскә. Исеңдәме, исемнәрне язып куйдык кыя ташка. Яшәп булмас кебек иде, синнән башка. Исеңдәме, исемнәрне язып куйдык кыя ташка. Яшәп булмас кебек иде, синнән башка. Исеңдәме, бер чак сине таныштырдым гаиләм белән. Синең туганнарны күргәннән соң төшләремдә сөяк күрәм. Исеңдәме, исемнәрне язып куйдык кыя ташка. Яшәп булмас кебек иде, синнән башка. Исеңдәме, исемнәрне язып куйдык кыя ташка. Яшәп булмас кебек иде, синнән башка.